clear tu te in zavain chibayule tuntum kan video chuanin tunlaya PM Kisan online atanga registration ti tu tele online atanga apply tu te na har satnan to pending approval te rejected by state or district level ti tele tin khatianga pending approved te emo rejected emo tin deal du zel te ta na approve nge na danang chi kha engtinge kan tiang ti chungchang tuntum kan video hianin kan en hodona ni kan topika kan lu ma in KL Health Forum ti kha membership join theina kha kada a cheng somnga le pakwa thlatin choya member ni theina kha kada a join dan te a join na link te ka chu video masalama khan ka soi fia to kada towa kan du ni chonin kan lo join don nia tuna chuan kan topika lu toila PM Kisan kha online atangin registration kan tia online atang kan apply nu thakhat nu ate poniang kar ni kar thum nu ate niang status kan cheka ti chuanin pending approval rejected by state or district level ti te khalo mani chang sang ti chuanin tinge kan tiang engvain nge state lamin an approve lo authority lam official lamin nge tinge an approve lo pending in ti reng kan tong to don lo mi ti chungchang te kha zo na tam em mai ni chansen lo mani ka soi thin angin officials kanilawa a thok tu po kanilawa chu tiang lama power nei po kani chung lawa amai ro chu farmers tele officials te in kara khanin information kha mi puide ta na big tak khanin ka theyang angin online atanga ti theidan omani pon mi puide ta na beneficiaries te ta na awesome turang chi kha karon chop chua kani maya power eng ma ka nei lo ti kha video clear tu ten mi lo share sak masakatan kan duani ti chuanin video hi abula tanga top thlengin kan en chuakanga ngai dan kan neyanga apply dan le thil omzia kan thichiang don ani ama saberin PM Kisan scheme apply thei tu te kha han en non le thuak taila deal thei chin te chu heng then nia PM Kisan scheme hi per family scheme ani kan ti to kha per family scheme kan ti chuanin chungkwa ayo pakhat zelina deal turani per family scheme ani chuta chuanin kan chungkwa khan mi engzatin nge kha scheme kha deal apply ti kha lo in zo taila chung ko member zong in kan apply ni kha chuanin diktakin kan apply lawa reject kan ni thaini ti kha lo ngai to photila thange ti chuanin farmer ani nge turania huan le lo ram angchi kha hectare ni aya zaw lo chu trin nga mun aya zaw lo kha ni turani huan le lo ram kan nei nge yam apply tu te deal tu te khan ti kha lo in zot le bok taila LSC te pass te kami revenue pass angchi te kha kan nei yam tiang chi te po kha lo ngai tu bokila tin apathum na chuanin Aadhaar card adikem bank account le IFSC te adikem Aadhaar card kan lo ne nga bank account kan nei si lo nga emo Aadhaar card diklawa bank account kha dik box si nga tikhanin kan lo apply top te pang ti te po kha lo ma chu tiang ani kha chuanin reject na chance kha tamani don lo thei na chance kha tamani kha tiang te tan kha chuanin apply chi lo ani kan apply ani a eng tin em kan lo ti nia kan dong lo ani kha chuanin vuina turom lo ani kha kan dik lo ani chuanin palina chuanin sarkar na thok tan khana dil theilawa amma ero chu sarkar na thok bi ka khanin group D kan ti ho multitasking staff te pion kan ti te chokidar cook kan tiang chi khang ho tan kha chuanin a dil theini amma ero chu khang ho group D employees ho po khan huan lo ram an nei turania tin huan te khan siam nga pass te LSC te khan nei nge turani chu group D employees ni wanga deal ngot chi kha an lem chuang lo ni ti kha shebok taila thange eligible criteria b ka khanin ti chuan tuna online atanga PM Kisan deal tu te online atanga registration ti tu te online atanga apply tu te na har sat na sang kan to te ti khanin han en leila atop lama kan soi chhozel don ani pakhatna chuanin kan omna veng khuwa village kha khami application a khanin online atanga kan ti khan kan khuwa kan veng khami kha select tura lo om lo ta ni abikin aizo lang chi a kha chuanin khochung kha chu om lo chiang khopanga tin policy panga te lung leya te ponianga tikhanin
veng zong village chang chi te kha om lo ani lo nei tu farmers om na si lo nei box si ma sela an om na village kha select tur om lawang chi te kha om trawani website lampang hian officials lampang po hian in anti dik lo ve thei thawani an rek kilkel lawa avai vain chuwang chuanin khatianga khan select tur kha a om lo ve theini application a khanin tin dan ranin atlang puin town le urban area lampang tan kha chuanin farm vanei na te huan vanei na te le farmer vanei na chance kham lo wang khan an da lo tlang puin ya village lam le thing tlang lampang kha select tur khanin an da tlang pui bokani kha kan hria tanga yani chutianga kan veng select tur lo om lo ni kha chuanin kan dong theilo ngal tina ani pangmaya ama ero chu mizoram manga chuanin khatianga lom lo ni pon kan VC temo veng tin in CSC Common Service Center Common Service Center point te pon tia Common Service point te pon tia khang ho bula khan emo BDO emo kami officials kami PM Kisan chungchang bi ka nodal officer te emo in charge te emo kami officials ang chi te kha kan bianga engtinge kan tiang farmer kan inbox sia amero chu select tur om lo engtinge kan tiang min tran puiru ti khan office emo kan vokalanga ani lo pon phone te pon kan bianga ti chonin ti dan tur min shil don ani chu tiang nilawa village te om lawa select tur om lawa kan du officials te hriat puina lawa kan lo ti ni kha chuanin reject thei kan ni reng ani ti kha hriat angai bokani tin khata khastra survey number hi enge nia tin engtia fill up tur nge ti hi online atanga apply to registration ti tu tena zona tamber kan don ni in ga hria chunga chone then chonin kan du kha kan ris pop maya ti chuanin online registration kan tina khanin alo thei ve mai boka kan submit ti khanin ngai thatak ten kan lo omani amero choi kan soidu chu India ram state dangtei anila bhulek antia BHULAKH bhulek antini chu sap tong chuanin land paper ania land revenue paper te pon yang chu chung te chu state dangtei hian an lo nei ni online atanga en thei in an lo da vekani an state a village tin te yang chu block tin village tin veng tin te farmers emo a land record shim kha an lo nei vekani chuwang chuanin an ma ni khatiang state dang ho kha chuanin entinan Uttar Pradesh bhulek te Rajasthan bhulek te Madhya Pradesh bhulek tin kan then om hnai mai Assam te pon revenue assam.nic.in khami website atang khan an omna district khan seleka ti chuanin sub district block te lo oma ti chuanin village an seleka ti chuan an ma ni revenue le len pa sang chi khastra le khata number ang chi te kha an hu thei mai ni amaro chu mizoram an let le ta mizoram a chuanin land revenue lampang hianin tiang records kha website emo khatiang Google lama khan an tar chuak lem lowa kan nei lo te poni theianga chuwang chuanin khatiang alo om tak lo sia chuanin VC temo CSC kan ti Common Service Center tele block lam BDO kan ti te officials tampang kha in charge ho khan poimo te me mani khang ho kha beroni la engtin nge hemi hi kan tiang chi te khan beron taila an manin ti dan tur mi lo shrila khasra le khata number te khatiang len area ti dan tur te kha min shrila ti thei tura min suggest ani kha chuanin online atang pon self registration kha chu ati thei reng thawani CSC ne na vakal kherlo emo office vakal kherlo po khan kan apply thei thawani amero chu an mani officials te hriat puina lawa kan lo ri sani kha chuanin kan dong lo thei ni dan dik tak kha chu ani lem lawani Mizoram anga chuanin India ram state dangte angin self registration ti tu te tana khasra le khata number khatiang online ata mu thei mai kha ani ve si lawa chuwang chuanin fill up tur kan shalo ni chuanin CSC temo VC temo khami BDO kan ti in charge ang chi officials tam pangkha zo kha afin thlak don ani pathumna lo en leila pathumna chuanin Aadhaar card bank account kachulu diklo ti te khata khasra area kachulu diklo edit le them tiang chi kha online atanga ti tu tena zona tam tak kan donania atam berde potila kan soi swalawanga hey online atanga kan ti khan film khurde wati turania registration kan ti reng chuanin
amai ro chu kan film khur lawa video kan siam ang chi te po hi atir atanga top thleng te kan entry lo nge ni ka shelawa kan ti dik lo noi mai zela mi zo te chu eng po ni sela attend te chu edit thei ani ya edit thei lo te po ma edit thei lo ni ka chuanin officials lamin an ron approve emo reject huna khanin ti thei dan om mai nga kha kha chuna kina kan soile don thawa chuwang chuanin status check na khanin kan check anga edit thei na khanin adhar lo dik lo ni chuanin edit adhar ti option a khan kan lu tanga khata khanin check thei lo alo ni kha chuanin ti ngai nom lo ni maya check thei emo edit thei emo lo ni kha chuanin kan edit mai don ani chu tiang chain bank account te tin adang dang te po kha updation atang khanin ati thei veka khami kanwa apply a thei lo ni kha chuanin state lampang emo khami district level authority lampang tena anon approve emo status emo engmoni khatiang ti tur sms emo anon update huna khanin kan apply thei chau don ani ani lo chuanin manualin an office emo I khatiang ti tu te bula khanin kan kalanga chuanin thilom dan hakan soi mai don ani palina chuanin adhar authentication failed ti hi hei hi kan share lar em ania adhar authentication failed te ti chuanin omzia chu kan adhar card ta ming om adhar name kan ming le heta self registration kan ti na a farmer's name anyang chu khami kha ain millo ti na ni entenan pc zoma ti lo ni ta se p.c.zoma ti te lo ni ta se kha pc zoma ti ringot ta kan lo ti kha chuanin adhar card ta khan adhar card ta mi le heta farmer's name kha in mil don lo ni dot ang chi te po kha apoi mo em ani ani nang thapa zi alu kha ngai ni tin engmon mistake alo mani pon adhar card ta mistake omang ang kha zi alu mai turani farmer's name a khan ani lo chuanin a in mil don lawa adhar authentication ani chu verification kha a failed zel don ani record not found ti te tin khatiang chi record mulawang chi te alo om thei ni status kan wa kan khang kha atlang puin mobile atang emo khami apps atanga ti te khanan tok na sa computer atanga desktop atanga google chrome atanga lut ati ho kha chuanin problem an nei lawa chuwang chuanin server down wang te ani thei bokani apps de khami mobile atanga server down khatiang chi kha ani thei wang khanin khatiang alo omani pon computer atangin kan chekanga chuanin kan status dik tak kha kan hre thei don ani chuanin top lama thupui lama han lu tak tak don taila pending approval rejected ti kha tuna hian kan soifia don ani engwai nge kan status kan application online registration kan tia status kan wachek khan pending approval emo attend chon rejected by state or district level ti khala om da thin ani engwai nge thlakhat ani towa kar ni towa kar thum ni towa ka application hi pending approval ala in ti reng le ti te kha om ve thai ni chu ho tan chuan tian kan soenga pakhatna chuanin CSC Common Service Center kan ti emo VC te emo blocks emo officials lampang in charge khatiang nodal officer kan tianga tin khami office khami concern lampang shrim officials te share puina tel lo emo zo masak na om lawa kan du kan lo apply wang kha ani thei ni tin khastra number te khata kan ti te village kan ti te address khatiang kha ain mil lo wang te khan a om ve thei bokani ti chuanin khata te khastra khatiang chi survey number ang chi te kha lo ris tangotila ti chuanin a check tu ten state lampang ten lo en milta se kan adhar card ta kan ming te kan address te le eta online registration kan ti na village kan select ang chi te kha lo in mil lo ta se kan address kha min reject thei ni tin kan bank account te adhar card dik box si amai ro chu bank account dik si lo midang bank account te kan lo man ringot kha chuanin online registration kan ti na kha success ma se approval emo accept tu te kha chu state lampang authority lampang khan ni wangin an lo en dikanga ain mil lo an ti kha chuanin min reject mai don ani ani lo pon pending approval ang khan om don ani chuwang chuanin CSCMO VCM officials lam ron na chang share kha apoi mo ni panhina chuan farmers ni silo huan nei box silo khatianga apply restop te kha kan tamani athlona don theina mi zong apply theina motia
lo apply ringot kha kan tam wa ni tin sarkar na thok then kha te po kha tianga lo ti du te kha an om ni te pon an soi kha chu proof ka nei chuang lo wa mi soi na mai mai nia chu wang chuan in farmers kan ni lo wa huan te kan nei lo wa tin chung kwa mi pakhat ai tam apply te po kan lo om the ya khang kan dil dik lo wang khan pending approval emo reject emo kan ni thei ni tin ichina kan soeng thokanin par family scheme ania achung ko kipa member zong ina aadhar card nei chin ina kan lo deal vek kha chuanin heta kan pan lo deal towa kan nun lo deal towa kan nauten lo deal towa khatiang ani kha chuanin in pakhat che kha ana proof anga kan chung ko kan dang zong kha min reject thei ni pending approval ang khan om thei tho bok ani kha film khurangai ni Mizoram a hianin chung ko sang singa vel hi farmers house om ta se farmers ni taila singa mun sing khat kha kum khat chung kan don turang ni ta ni chan chu sing khat scheme ni wang khanin ma sela chung ko member kipa kan ti kha chuanin mi panga ang vel kha chung kha ta han lo apply taila kan don tur let nga aniang chu khatiang kha sarkar ena thloni na seng don ani chu wang chuanin sarkar kha in seng sa don emema kha officials tam tan chuanin hairual ani lawa chu wang chuanin diklo tak le fair lo tak ati tu te khatianga chok nan emo reject nan khan pending approval kha aum mani tin reject te po kan ni thina ni ti te kha shia tangai bokani tin palina chuanin thilpoi mai chu khatianga self registration kan ti thei wang khan self registration ti hi sualani reng lawani e kan ti thei vek state dang te pon an ti thei vek amai ro chu khata le khastra kha Mizoram manga chuanin state dang nen ai mil lo kan ti kha website atang ten kan ti ve thei lo kha VCTMO CSCMO officials lam vazo khani mai an manin ti dan tur min shil phei ka chuanin self registration te po kha dik takin kan ti thei ni ama ero chu khata thil poyom ta chu self registration kan ti thei wang khan then kha chuanin farmers thingtlang om khatiang ti thei lo online atang ti thei lo ho kha lo ti sakin cheng za emo zani somnga zathum zanga thleng te pon yang chu an lo ti sak thina tin par family scheme te po kha soi lo khanin poisa an mu theinan khan mi zong na thei aadhar card nei zong na thei bank account nei zong te na deal thei an lo ti a poisa siam nan te sum don nan te nan lo mangani khang te kha officials te le khatiang thok tu te bank kha a thleng lo thei lawa chu wang chuan khatiang lo thleng ani kha chuanin officials tam tan kha chuan strict lo thei lo ni ta ni tun ma ania lo ti dikta ka lo ti ten osam taka andon mayang kha ani to don lo tuna chuanin tunge dik lo ti kha hriat thei to vak lo ani online atanga apply tu kha registration ti khan tam to ema wang khanin ahma a sang ni khatlek ni kha tuna chuanin asing an chuang to ni application lut kha khang zong kha approve han ti don ta se sarkar sum kha hek don lu tu kani diklo taka sarkar sum dong khan tam to don ani farmers ni silo e sarkar na thok then khat te emo ani lo pon huan lo ram nei silo kha tiang kha dong an om tho dona tin chung ku ami pakhat chau dong ni lo member zong dong te khan lo om thei bokani khang ani nuai ta ka wang khanin a thok tu te lam tan khan lu hai na thamani a chuwang chuanin tu na online registration tu te po kha pending ani ta hlomani a then te phei chu an check nu te phei chu reject te an ni ta ni an approve pop ta lo ni an accept pop to lo tin ani chu an film khura tu hnai loka PM Kisan scheme chungchanga nodal officer an mani department lampang kabiak na phei chuanin online registration ti tu self registration ang chi te katiang officials te hriat puina lawa ti tereng kha chu online registration shrim ani ang chu khang kha kana proof to don lo ati ni an lo ti ni e chu thutling ani te po kan ringa ka suang khan officials kani lawa adik lo thei tho boka amero chon mani soidan kha chuanin an mani ngai dan le tong kha chuanin online registration ti ang chi shrim kha chu CSC te hriat puina le common service center veng tina ti tunom thin kha CSC te VC te le officials tam pang hriat puina lawa online ama ni du alo tiang chi kha an approve to don lo ani an reject ani lo pon an en sak to don lo ani ti kha thu chuak aniang chu thu chuak poni chi alawan ma ni ngai dan ani chu karon share ve chu ni chu ka zona min lo chan na ni a adik ngei po ka ring ani chu wang chuanin ma ni a lo ti ri ngotemo
registration lo tirik ngot kha chu omzi om to lo mai thei nakina tin nge khatiang approve nge dan ti kha chu atop bera kan soyang kan enzelang ti chuanin kan status a khan pending approval emo rejected by state emo kha engwan nge lo om kan ti chuanin king nichina kan soitak point pali te aniang chu a main points ania khanga wang te khanin ani mai ani diklo taka mi registration lo ti saka sum do na lo mangte tin officials te share puina lo khastra khata number amo village amo address amo diklo taka lo fill up pop ang chi te kha khanga wang te le tin chung ko a mi pakhat chau dil theina chung ko member ki palo dilang chi te kanom wang khanin an film khur to ni khanga wang khanin kan status kha kan registration application khamin approve saklawa pending emo reject emo ani ti kha kan share ta ngai ni ti chuan eng tin nge PM Kisan scheme hi dong turin kan apply ang eng tin nge kan tiang ti kha atop bera kan zona don le kan soi tur chu apoi mo ber chu ni ta ni kan hre thewang kan soi tong khanin unapprove lo chan te pending approval ani chan le reject chan te kha chu kan soi non to lawanga chu tiang alo ni ani pon emo farmers kan nia eligible criteria kan hrebeka par family scheme ania chung komi pakhatin apply turania tin aadhar card le bank account e adil tu te khana shanin kan nei turania huan loram pass le revenue kan nei nge turani khatiang chi eligible criteria kan pass ve kan yang chu kha kan nei veka kan deal thei ani kha chuanin ama sabera chuanin CSC common service center common service point te pon ti thina khang hena khan kan kalanga emo VC te shet puina in emo officials te bulate office ate kan kalanga chuta chuanin kan len revenue le pass te kan kenga xerox copy te other xerox copy le bank account kan bank neina khami kha xerox copy kan kenga ti chuanin osam bera chuanin kan bank te hian CSC common service center kan neya chunga chuanin kan vakalanga ni chinan documents kan suyang chi kha kan kenga ti chuanin cheng somnga in min lo ti sakton ani CSC te hian poimo emema kan soi za du chu aadhar card kan ti te pen card kan ti te tin sarkar tanga ham thatna scheme sang farmers te ponianga sarkar na thok te ponianga pension scheme te ponianga scholarship te ponianga katiang zong kha CSC te hian ti turin sarkar atang hianin thunei na an nei ni chuwang chuanin an ma ni hi ti tir taila officials an nia amaro chu cheng somnga kan choi ngai ni cheng somnga emo somthum emo ka hre dan chuanin ka hre so lo chuanin cheng somthum ani thina amaro chu somnga te poni mai thei alo to mai theya somthum emo somnga emo join xerox copy documents ka soita gang kha kengin farmers emo deal thei tu kan ninge ani chuanin kan kalangan mani hena khanin kan vati tir don ani ti chuanin CSC te emo officials emo kan ti tir chuanin min approve sak nge doni kan dong nge doni ni kha officials lama tanga thu chu ka nia chuti ni lawa self registration ti thaya wanga emo website khan la close lo wang emo apps kha an la close lo wanga ka tianga lo deal kha success ma se pending in omanga pending approval ti kha om charanga min en sak don chuang lawa kan wan doi phai chonin min reject don ani min reject anga pending approval omanga paisa ka kan dong don lawani chuwang chuanin tuna thaber chu ni china ka soyang khanin CSC mani veng te angan kan mani veng tina khan CSC kan nei veka thingtlang lama te chuan thende chuanin CSC kan nei lawan ti thina engponi se thunei tu lampang VC emo VLE temo kan bloka office lampang ka tengchi ka kan zo tanga kanin bank waranga e ti chuanin officials lampang kha kan ti tir don ani paisa te chu somthum somngai mo kan lo sengang amai ro chu paisa don theina ani kha chuanin a thavek ani mani mi mal ina cheng za zanhi zathum anon tiang kha ni lawa CSC kan ti the officials an nia sarkar approve central approve an ni wangin an mani ti tir hi hima tin officials lam PM Kisan scheme officials lamin an du dan poni ni CSC te khatiang ti tir kha an mani ti tir che kha online atanga ti hawa chuan an approve to don ti kha an mani tong kama tanga kan hriat dan ani ole khang song ka tun tum PM Kisan scheme apply tu te online atanga registration ti tu te har satna pending approval le reject kan nia
enge achan engwang nge tiang chi zo na sang sang kan chan thei chu ni sela kha tiang reject emo pending approval emo kan lo ni palani pon engtin nge kan va apply le theyang ti kha kan soi to boka dan dik takin kan apply anga diklo taka ti kha ei rup na intran na te ani theyawang khanin dik takin thil kan ti don nia ti kha online registration ti tu tele farmers la apply zel tur khat mi scheme sang sang te polo lo manga apply zel tur ta na khain cha du chu ni e clear tu zong zong te mang tha le photu le